Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanamanan si Katumas. Ay nawaw, adda ka matgaya man dita. Ito'y pay papanamaya. Ay kwa, bakit? Anya akwa, agpaliwawang kamanan. Di ka matatao dito'y balay. Dita istor di papanak, adala mapan ko gatangan. Anya manan. Basta adda, di ka madanagan bakit? Tagawid ako matla dagos. Siguradum lang. Aglabata pa'y inton madamdama. Tulungan na, tapno na bibiit amalpas. Wen, bakit? Sige, nako. Lakit din no asino ti bisita nga ibagbaga ni bakit kaw. Si kamot gayang pare Tomas. Anya ti masapol mo? Agpamyanan ta pare, kayan mo. Ay nawaw, apay jay. Anya taramidin tay jamyanan. Makipalot ta pare. Pasensya kan pare. Paspay lang ita. Apay mo? At da ngamin trabaho kita pare. Kan may isa, awan mo't lang kwartak no mapanang ijay. No awan kwartam, di agbuya talagang pare. Uray sakmet, awan kwartak. Agungat lakit din ni bakit ko naglanganak. Tapno lang agbuya iti palaw. Apaan na kasigurado dahi dya pare. Ala, siyaklat lang arudan timapan, no di mo kayat pare. Sayang mo. Si kamula ang di aglablaba? Kapilitan ananang. Ay nawaw, kunak man no tulungan na kanila kay mau. Saan pa'y ngarod anagawid nanang? Napanan naman ang dadya atao aya. Tipakada na kat addala mapan nagatangan dita istor. Addala ang maaramid dito'y balay. Nagpukaw man day taataaw. Makapaasang ngarod nanang. Hayda, makapasurong day taataaw. Sadot launay, inton adda maibaga kang kuana, balasubas asubong sungbat. Itay bigat pa'y arimwar. Nasurukan atalo nga oras. Saan pa'y mat anagawid? Inton agawid, kunamlan asino man ang abak nang. Talagang awanan baeng. Nakalaba ka matgaya man, Ellen, bakit? Kasano, kat italaang anagawid ka. Pasensya ka na. Naranaak ngamin ni pare Rene, dita story tay bigat. Kat, anya ko mga iti connection na dayta. Simurutaken ko na iti palutan, bakit? Ay nawaw, di ka agpampanunot at talaga. Pinilit na nga ron, bakit? Awanan na aramida ka. No talaga kamulaang, imbagam ko mga adaramidom ita. Awan mo't nga ron na aramida, ta ipilit na mo't amapan gaming. Oo, ti ko namkit de, kaya't mumot ti sumurot kan kwa na, iso anapan ka. Amom ngamin nga adda maaramid dito'y balay, iso akasta. Nay, saan apod no day ta bakal? Ay di ka nagulbod, takabisado kan Tomas. Amok no agul-ulbod ka. Nagganas hindi kastay. Ay, kuna lagi din o adaman nagkalong apusa. Tao magayam. Anyad ko na yun, nanang. Naimbag pa'y tidaduma dita. Relax laang tibiyag da. Na. Dahi talaang mangmangan kung maturog ti ubraan da. Nene, siyak sa mo ti pang panggagan nyo, nanang. No anya ti pan nakaawat mo, isuday jaya. Kadaulan nyo mo ti panlangan da tao. Naimbag kang ka at awan ti trabahom apang panunutam. Saan kayo amawatan, nanang? Mga kakiday, nakababain mo't kang ka, Don Tomas. Anya? Awan mo ti asukar dito'y kusina. Nene, ayan ngayon dahi jay. At damot dito'y itay bigat. Hapay, anya ti sapsapulam. Ti asukar, nanang. Nakitkita yaw. Asukar. Wen, agkapiyak ko makit awan mo tindita. Diyak amu ah. Dakkel agarapon day jay.
Imposible mo't ama misplace. No siya, awan amok dita. Sika ta sika mo't ti mahilig nga agkapay. Mamin ano ka nga agkapi iti may sang aldaw. No, agkapi akit ibatik mo't dito eh. Saan kumot nga itugtugot? Kita dita amangan no ada dita ket di mula ang makita. Amangan mo't no... Ay na, dinak man pagpanunutan iti dakas. Laglagi pa, abalay ko ti pagnanaadan yaw. Ay nawaw. Dagiti ubeng, Intugot ita ni nanang. ijay. Diya ka mau, no sa dinong tinapananda. Awan mo't na ibaga ni nanang kanya. I-text ko lang ni nanang. Awagam man ta sa ludsudon ti asukar kan kwa na. Ay nawaw, apay ti asukar. Saan mo't siguro nga intugot ni nanang? Itay alas 12 pa'y ajak makita. Awan mo't ni ti kusina. Sinaludsud ko ni nanang. Hindi na kanumot amaw. Nupay kasta. At hapag ngayon lemeng na ti garapon. Sa lakit din ang nakapagkapi itay. O di gimatang kalata ko man, di ta istor. Kasano kat awan mo't nga rod kwartak. Awagam ni nanang mo ta sa ludsudem no nang idulinan na. Ay katurayam laangan ang agawid da. Makapasuron ti kasta nga aramidan na. Agraman asukar. Ilemeng na pay. Adayin siyangput kaw para kang ka, Elaine, anak kaw. Anya da ito'y nanang? Shanghai kan pansay. Intet tigayam kaw. Kasangay ngamin ti apo ko na ita. Naki-birthday kayo? Wine. Para lang kang karayta. Di mo ikan ti sadot kan balasubas nga asawa. Ninanang mo. Ay na, makauma ti ugali na. Ayun gayam, inlemeng yu kanu ti asukar, nanang. Wan taday tala ang mo't agkap kapit aramidin na dito'y balay. Maditirik na iti inaramid mo, nanang. Ay na, uray gumura kanyak, awan bibiyang kaw. Ay nawaw, nanang, saan anasaya at tikasta? Ta asawam anak kasadsadot ti bagbagam iti kasta. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Mano atawunan makikabkabalay kayaw. Ngam aging gaita, awan latamot urnong yaw. Pagtrabahuam nila kay mau, ta saan mat abalda daw. Kitaan nyo manayin. Tiyan niya, Amang ano inton madamdama kat ilimang yumot tabagas. nasakit tinakamaw, ten lemeng ko ti asukar. Agtrabaho ka mga mina. Saan aday ta agil ilad kan mangmangan laang ti ubraam dito'y balay. Awan pa'y ngarod nanang. Agaplay kamot agbain ka iti anak ko. Ay nawa. Ada sakit tinakam nyo kanya? Ada naurnungan. Nakas tagayam. Idiretso yung ibagatap na amukmain. Sana kasta nga ulimag kayo. Inton kwan, ilimang nyo tasukar. Awan common sense mo aya. Di mo amaw ti makarik na. Sa nagapaw ta agul uli maka ket kastametan aging gatong palbiag. Nagsasaw kayo. Saan mo't ada kayo timang palpalamot kanyak? Day talang amin makibiyang iti biyag ming agasawa di paglaingan nyo. Nangag ko nga agap apadala kay mo, kininanang mo idilim mabasak iti ayan nyo, maray. Kaano maray? Idi kalman laang. Ay nawaw, anya tinagapaan da no nangag mo maray? Maipapanmat iti trabaho, maray. Dengdenggak ti panagsasao ti asawam iti inam. Katay na, natangsit, maray. Balasubas. Anya? Isumot lagayam asaan agsarsarita kin ni nanang. Numangan kami saan meten ang makigiddan ni nanang kada kami. Nauma siguro, Di na laang maidiritso kang ka. Ay, nagrigat lakit din ay ti makikabkab balay. Daytoy mo ngamin tumas, sadot mo ngamin. Naimbag ko man no saan akas di ti panagsasao na iti inam. Balasubas launay dayjay nga asawam. Mangantayon bakit? Ayabam na giti ubeng. Si kalatan ti mangayab kadagiti ubing, tagida sarak iti kanin tayo. Ayabam meten ni nanang. Ay nawa. Saan para kin nanang tinlutok? Anya? Para kada tayo lang deta. Pagluto mo't ay tibukod na asida. Oy Tomas, saan anasaya at tikas na? Isumot lang ay imutan na. Ar-aramiden ni nanang tikas jay, tati kayat na ket aggaget kamot. Oho, talaga agad di akagurguran ak ti inam Tidakis nga aramid mo ti kagurgura na, saan asika? Basta, agluto mo't iti bukod na asida, no kayat na timangan. Para kada tayo lang tinlutok. Anya? Kagurgurak launay detang inam.
Nakangiw-ngiwat. No di mo kayat ti makangag. Aggagat kamot ngamin. Tapno makaurnong ta. Tapno saan tayon ang makikabkabbalay kan kwa na. Nagado aririm kat sadot kamot ngarod. Alea, kanunungam ti ugali ti inam. Ay na Tomas, amok ni nanang. Saan nga agungat dayjay no awan makagapo. Papanawo mo day tang asawam, Elaine. Apay ka di nanang. Ay nawaw, di mo amuno apay. Di mo makita. Adda ka di manan nagapaan nyo, nanang. Papanawaw, tadya kaya ti balasubas akabalay. Sakit ti ulo laang. Siyak ti masiksikuran iti kasdingar aramidon da. Bayan nyo, bagbaga akto nanang. Ibagam ta agpatakder laangan iti kalapawiyaw. Isumot ti bagbaga, ngam di namot kayat nanang. Wun taday tasadot na tinang runa. Nakasadsadot, ngam no adda maibaga kang kwana, agsakit tinakam na. Anyan ti ugali akasta. Adda ka manan, paray. Ah, dituyak pa man ngagtambay pare. Pangururayak amalpas ti trabaho ni bakit ko. Saan na kami na komportable di balay da pare. Ay nawaw, apay mag. Madimot nga rod ti panagkita ti katuga nga kanyak. Ay wag, nadamag ko anagapa kayo kan katugangam. At adi mi nagkinawatan pare. Mano at tawon mo't ngamin ang makikabkabalay kayo kan kwa na paray. Isumot ti nang ibaga, amabalin mi ti agnaid iti balay na. Wag, ngamadi ngamin tagbalin nga abusado paray. Abusado mo ta sa asawang pare. Ti kayat ko sa wag, agtrabaho ka mo't ngamin ah. Anya? Mas asar lakit di ti katugangam na makitkita ng awan aramidam. Iso aday ta, pagpupudutan da kamutang. Talaga natang siday jay pare. Ipadas mo tagtrabaho pare. Tulungam ka din bakit mo. Sigurado ang maragsakan ti katugangam no kasta taramidam. Paawa effect mo't day akong parim. Ay nawaw, kunak man no aramidam bakit. Nalpasan Nangag mo tinagsaritaan mi tigayim ka? Nangag ko dadaulan na pailang amin ti katugangan na. Di ba nay, tabi nagbagak mo't kit din bakit? Wan ano dumngag kang ka, no saan ngay? At damot tengking kuha na anay ta. Basta siya, imbagak lang tamok akasayaatan nga ramidon na. Uray asino akatugangan, talagang agburak ti dara no kasya ti ugali ti manugang. Feeling don, ay nawaw. Nene, apay nga inwaryo ti tsinelas ko nanang. Wun ta nakarugrugate kat insirak mo pailaang may. Ay nawaw. Siyang kalangarudon nga agdaldalos dito'y balay. Kasta pailaang may ti aramidam. May parbangaraw ti kasta. Ay, apay ay anapodo ti darayo kanya. Gapaw tasadot kalangarudan. Balasubas ka pa'y asumungsungbat. Anya tinamnamaan nyo, gad nakaungot kayo magkanya. Talaga makaunguta. Taday tamot agil ilat ti ubraam. Sadot ka pa'y. Awan magtrabaho. Nga magraman trabaho dito'y balay. Kan panangasikaso ka dagiti putot mo. Iuray mo pa'y iti anak ko. Tapno awan mo ibagbagayaw. Pumanaw klangin. Ay wala. Pumanaw ka no pumanaw ka. Asino ti butbut ngam. Isumot lang ajak marik na ti kaadam dito'y balay. Oh, agim impaki ka man. Pagawid ako ni Jabalay. Anya? Isumot lang ama di ti trato ti inam kanyak. Ay nawaw, kayat laeng ni nanang nga agsapol ka iti trabahom. Sigurado nga iso ti may sa makagapo, no apay nga agmamalas da tao. Nakangiungiwat, bakit? Anya? Adda kayo, no sumurot kayo kanya. Pag naudan tayong arod, iti ayan ni nanang mo, kat naurnong mat dagiti kakabsat mo ijay. Ano san tayo Naimbagi jay, awan ti agong unget. Ay saan? Agbati kami kadagiti ubing ditoy. Okay, sana parikod da ita. Makamu kayo mat nga rudan iti biyagyo. Anyat ko nam Tomas. Mangitatanas launay da jay, bakit? Anyat di yun nagkinaawatan iti katugangam aya. Napudot nga rod ti dara na kanyak nanang. Iti anya agapaw. Diyak amukeng ko Kaslag, bala no kas agsasaw. Uraan mo nang adda lumablabas iti paraangan. Uraan mo na ang mapabainan da tao. Aramidin na latta. Ha? Awan karbangan ti katugangam amang ibabain kan ka no awan mat makagapaw. Unamlan asino agsasaw da jay, bakit nanang? Agraman asukar, ilamang napay. Ay kat imot nga rod ano kasta. Ha?
Kasaritak tuman, numaranaak dita paradaan. Awan nga minwayakat, amapan iti ayanda. Ay ko. Saan na lang? Di yung sayangan ti oras yung iti kakasya klase ti tao. Agpaiso kaday abalayan. Imimutam, kan idadadanes mo kanuma, jay anak ko amanugang ma. Kumpleto ka day, ti inistorya na kang kaabalayan. Agraman asukar kat ilamang mo kanupay. Ay naabalayan, no abmumlaang, manu atawan ada kami iti anak ko, tinang palpalamot iti anak mau. Ay nawaw, adda trabaho ni Tomas Anya. Kano nabayagan a nag-resign, nabayagan adun ijay balay. No kasta nga ungta, tamaasarak kang kuana, balasubas asumungsungbat. Ha? Anya jay kunam, nag-resign? Way nabalayan, day tatipudnaw, no saan ka amamatay, agsaludsud ka kadagiti kaaruba may. Amuda no anya ti inararamid ti anak mau. Mangibabain ka, Tomas. Ne. Apay ka din na lang. Ay nawaw, agin didiam mo kapailang dita. Nakasaritak ti katugangam, kat nag-resign ka kanumat iti trabahom. Mano atawan nga iso dati ng palpalamot kan ka. No kasta? Nakasarita yung ti katugangak, nanang. Kaibagbagak laang. Pagsasawak kumakat, ang idinagsaaw, siya tinabainan. Apay nga minakinasarita yung pailaang, nanang. Ay pangasim, agbiro ka iti pagtrabakwam. Agornong ka, tagpatakder ka iti balay para iti pamilyam. Iti kasta, saan kailaang amakikabkab balay? Agbain ka muta, iti katugangam. Para ka dagiti ubing, bakit? Nasaya at mata na panunot mo ti mounted. At trabaho kita, bakit? Gusto tapno makaurnong kamot. Kasta talaga ti planok, bakit? Agurnungak, tapno makaipatakdirak mat iti kalapaw tayo. Tapno saan tayo makikapkabalay laang. Ala, sumrek ka pa'y nga rod, tagkape ka. Saan? Ang mga noda ni nanang dita. Sumurat ka kiday, tagkapi ka. Ha? Nangagmumat siguro day jay. Agkape ka kanupay lakay. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Saan nakaakagura ni nanang? Tila kinasadot kan kinabalasubas mo ti kagura na launay. Ay, nawaw! Di kinasadut kan kinabalasubas kat mabalin amang perdi itinasaya at alinangan ti maysa a pamilya. Di tay nga urayan a mauma dagiti kabalay tayo. Agagat kan tanangan tayo ti panagsasao tayo. Tapno awan to ti pagbabawyan intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas, Renato lakay, awanen maisaang. Ay nawaw, apay ang masapul nga ibagam ganyak. Gumatang ka dita store Kasano ko maagumatang da tao, kat awan mat kwarta a maigatang. Ag per kilo ka pailaang ano iso ti umanayan ti kwarta. Kurang dayje ama iper kilo. Singiram laangan ti bayad tinateng, ta iso ti igatang ta. Ne, aguray pa'y mat Apay nga aguray pa'y laang, kat awan nga rudon maigatang iti bagas. Bayam pailaang tamaurnong ijay. Anya?
Umutang ka lang iti bagas ala ako ni Nana Linda. Ibagam abayadan tanto no makasingir ta. Nakababainan ti umutang kan Nana Linda. Man nakaawat mo ni Nana Linda. Basta ipalawag mo anaimbag ken kwa na, baka... Naimbag abigat yo, Nana Linda. Kastamad kan kanak kong. Anya ti umay mo gatangan. Mabainak launay kada kayo. Ngam no choice mat ngamin, Nana. Ay nawaw. Anya day jay aya. Amangan kunak numabalin apautangan na kami paylaang iti bagas, Nana. Half kaban ka day. Wen kumano okay laang kada kayo, Nana. Tinapatag kanya kat agbayad kayo iti kabiitan a panawon. Wen, Nana. Agbayad kami no makasingir kami. Saan kayo pa'y gayam ang nagsingir? Saan pa'y, Nana? Tapno maurnong kano ko na nilakay ko. Ala, agpili ka nga rod dita no anya abagas ti utangem. Tailistak pa'y laeng ditoy. Agyaman aklaunay, Nana. Awan anyaman na nakong. Day talatan kalakaan ti utangak, Nana. Nakasingir kayo ka din, Mari Jocelyn? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, apay asaan pa'y kat nangina tinateng itamare. Wano, ornungan nyo. Isumot ti kayat nilakay ko. Madimot laeng no maur-urnong mare. Amangan no mayadjas to ti presyo no kwa. Nilakay ko mo ngamin ti masursurot, Mare. Da kayo ngay, Mare. Nakasingir kayon iti supplier yo? Nalpasan amare, mayat ti presyo. Naimbagkit di ata na tiyambaan tayo ti mayat a presyo. Makabawi tayo matlaangan iti adu-alugi tayo. Naimbag kayo pa'y, Mare. Motoryo day jay? Un mare, iso day tati may saan ang igatangan mi iti bayad tinateng mi. Naimbagla a pag-service numapan kami ijay garden. Sapay la kuma at amayat mat ti presyo no agsingir kami iti supplier mi. No adda konsensya ti supplier, awan pagdanagan nyo mare. Ngem no naranaan nyo ti supplier arupat kwarta, dayjay ti parikot. Ngem saan mat nga agpapadakit di dagiti supplier. Anya ti planom ngay. Ay nawo, plano para iti. Dua abulan nun ti bagas nga utang ta kini Nana Linda. Agsingir ka man kit di, tapno makabayad tamutan. Agap-apurakan sa amot bakit? Wen ata madimot laang no maurnong lakay. Ang mga no i-adjust da ti presyo. Saan mat siguro? Ay nawaw. Nalipatam ka di tinaurnong anatang tayo idinapalabas atawan. Binarat da uray mayat ti presyo. Ala, agkalmakan. Agsingirak inton bigat matlaang. Kasta nakababain matlaang ngamin kini Nana Linda. Agasam jed dua abulan asaan taan nakabayad kang kuana. Naibus paikit din ti bagas nga inutang ta. Ay nawaw, kunaklakit din o sino ti baro asumungad. Si kamot gayam pare rin nataw. Si kagit di mo't pare. Pugtuak paray, agsingir ka ita. Wen pare, agpasyudadak man, tasingir ti bayad tinateng mi. Kunak to, mate. Bareng adda masingir ko Adda day ta paray. Nangina tinateng itakay. Natsyambaan tayo, ti mayat apresyaw. Wen, ngam saan mo tamay may sa atao ti supplier tayo? Ti presyo latta, ti masurot paray. Naddaman diferensya ti presyaw. Kat sigurado, basit laang. Sa bagay mo't gindi Sige pare, agpatuloy akon. Una, tapno di ka matla mataktak paray. Sa dino kano ti papananday di arenato? Agpasyudad ka no, mate. Bakit? Agsingir? Wen, Isumot lagayam amayat ti purmana kas jay mo't atalaga ray jay no pa nagsisingiran. Bakit? Iso nga oray saan na nga ibaga ti papanan na, amuklatan. Kat si Kangay, kaano asingiram ti bayad ti naipawit anatang idi Lunes? Inton umay asabado, bakit? Mangipaw ita pa iti maminsan. Tapno manayunan. Okay. Ti planong nga aramiden ta ijay garden ngay, matuloy ka de. Wen, bakit? Agmula tamanan. Tapno adda ila ako ta. Barang matsyambaan ta ti met apresyo. Sige, sumurot ka nga rod ijay kusinan, tamangida sarak iti kaninta, lakay. Nasayaat mo, ta sinong batam ti awag ko. Itay pay nga awagang ka, ngam di mo matsungbatan. Kuwang amin, bakit? Anya mananday ta ako Sa dino ti ayan mo, katrabien.
Awan samot tan plano mga agawid. Adak dito anda kasinsin Mario, bakit? Anya? Apay nga adda ka dita? Kat ti pakadam kanyak, agsingir ka. Unexpected nga rod, bakit? Unexpected tarupam. Ti bagam kay day, plano mo ti kasta. Kita ang mga numaibusan ti bayad tinatang. Sa anak pa yan nakasingir, bakit? Agsingir ak kulangan o agawid ak dita. Kaano nga ro ti panagawid mo dito eh? Makitan tuman. Sa anak pa yan sigurado. Ay nawaw, kasano nga ro din ti trabaho ijay garden? Sikapay lang man ti makam mo, bakit? Mangtutak langan iti gunggunak. Ay, pangasim agawid kan. Di mo ibaga ang makalawas man ng dayta bakasyon mo. Kumusta nga, Mari Jocelyn? Mano tinasingir nila kay mo? Jak amo, mare. Ay nawaw, apay adi mo amo, Mare. Jak amo tawan pa'y mat anagawid. Naa, idi pa'y na minsan nga aldaw ang nagpasyudad day jay Idi pa'y na minsan nga aldaw, ngam sabali tinagturungan na, mare. Napan iti ayan ti kasinsin na. Ngam nakasingiran. Saan kanupay, mare? Agsingir tulaangan no agawid ka no. Husto Mare. Narigatan, ang mga numailawan na ang maigastos. Marurudak nga rod, mare. Tinapatag at kumpleto ti yawid na abayad tinatengyo, Mare. Ay, ipadas na ti agulbud kanyak, mare. Makita na ti sapsapulan na. Sa anak pa'y ang makabayad, nana. Nay, kunak man no nagpasyudad ni Renato idi na minsan nga aldaw nakaw. Wan, taagsingir ka no. Ngam aging gaita, awan pa'y mat anagawid, nana. Ay nawaw, day talaang i-message mo ang mga no nakasingiran ket tila pangigasgastusan na iti kwartayo ijay. Na-text ko matkit din, nana. Barang agawid din. Sapay syudad day jay, ado ti sulisog ijay. Day tangarod, nana. Sakit ado ti mabasbasak, kan mangmangag ko ang madukdukutan. Aduda nga road, nang runa ijay syudad, no napanda na kiin-inom dita, ket nabartek da, ang mga no itaraydan ti bayad tinatengyaw. Ay, makapadanag nga rod, nana. Sa anak pa yan ang nakaturog, iti kapapanunot ko. Itala ang anapanunot mo ti agawid, Malas, bakit? Malas, te. Binarat da tinatengta. Anya, kasano ang napasamak dayta, kat nangina tinateng ita. Dakkel tupay tinasingir da maribebang. Wan ta sa balimot nga ti supplier da gijay. Dahito lang ti bayad tinatengta, bakit? Day talaang? Wan, bakit? Kurang pa may bayad iti utang. Di resibo ngay. Diya kon inahala iti asar ko, bakit? Ma-stressak iti dahil supplier ta. Barat law na imot. Agpaiso ka dit ay bagbagam, wano? Agras-rason kalaang. Agpaiso, pudno ti bagbagak. Di oras siya dagpasyudad tada kayo tagsarita iti supplier ta. Kas iti sigot a supplier ta gayam dahil diya, bakit? Rupat kwarta. Bayata kung ti inutang mi abagas, nana. Ay, kamaudyanan na, makabayad kay mutlaangan. Ay, pasensya kayon, anana. Italaang nga agbayad kami. Simangpet ka din nila kay Mau. Wan, nana. Ay nawaw, apay nga rod akas ta ti itsuraem, madlaw analiday ka na kong. Kasano mo nga mi, nana. Manula ang tinayawid nila kay ko. Anya, kasano ang napasamak dayta, kat nanginamot tinateng, natsambaan nyo ti mayat apresyo. Wan, nangina tinateng, ngam binarat kanumanan ti supplier me. Kanayon laengan akas ta tunggal agsingir nila kay Mau. Wan nga rod, nana. Binarat nga ta ti supplier, wenno addala sa bali anang igastusan na iti bayad tinatengyaw. Uray siyak, nana. Agdwa-dwa akmet. Kasla imposible matan no kanayon abaratan da. Agimbistiga ka na kong. Imposible at talaga ti kasta ang mapaspasama. Mabalin ka ding agsarita, tamare. No awan aramidem ita, Awan medket di mare. Rest day mikin nila kay ko ita. Anya ti pagsaritaan ta nga No okay laang kang ka. Mabalin a makita ti resibo tinatang yu, mare. Kita akla ko mati presyo. Ay nawaw, para iti anya mare.
Wen ata simmangpet nila kay ko nagsinger. Kahit, Binarat ka no ti supplier mi tinateng. anya, binarat damanan, Wen nga rod mare. Manulaang ngay tinayawid nila kay ko a kwarta. tiresibo ngay mare. Di na kano inala tamaasar launa iti supplier mi. Ang mga no iso ti ayan ti parikot, saan ati supplier yung mare? Kasaritak ko mati supplier mi. Ngamjak amo tinagan na. Uray ti istol number da. Jak amo. Tasaan mo't nga ibaga nila kay ko. Ay sus mare, ang mga no agul-ulbud matan nila kay mo. Ang mga no rason na laangan dayta. Mutoy man dagiti resibo tinatang ta forton lakay. Ay nawaw, an-an mo ba kay? Adda ni Mari Jocelyn di Tasalas, kayat nakano ang makita ti presyo. Apay ka no, may? Wen ata binarat kano ti supplier tinatengda, sakit adumot ti inlako da ngam ti inlako ta. Ang mga nagululbud ni Renata, ba kay? Day tapay ti maysa lakay. Saan tay nga amo no ti supplier daw wenno nila kay nakit di ti parikot. Kita ang miti drawer. Di ta tinang idulinak kadagiti resibaw. Makitkitam dagito a resibo Renato. Ay nawaw. Resibon sa amot tinateng da fortune day ta. Wen, agpadala ang matimula tayo. Supplier lang ti saan. Ngam kita am ti diferensyada. Ne, nangina ti pinagbayad ti supplier da. Agpudno ka man kanya. Talaga ka di binarat ti supplier tinatang tawin, no? Ay nawaw. Mamin ano ayang ibagakken ka apod no ti ibagbagak. Nalipatam samot ten asan amay may sa at tao ti supplier tayo. Natural. At dala ta diferensya na dayjay. Ited mo nga rod kanyak ti contact number ti supplier ta. Siya kun ti makisarita ken kwa na. Awanen indilit kon. Saan tamot laangan nga agpasupply jay. Anya? Kan may sa, saan mo't laang agpaabak dayjay. Iso abay amon. Agkita ak tulaangan iti sabali a pagpasuplayan ta. May sabar asabun man, nana. Day talaang nakong, Wen, nana. mabit lang ta mga laak. Urean niya dito yan. Data surflat ta, nana. Oh, ayun gayam, kumusta ngay? Nagpudno nila kay mo. Saan nga rod, nana? Nung nga ta kasaritam ti mismo a supplier yaw. Saan kumat nga amo ti pwesto na, nana? Uray contact number na. Saan akayat ni Renatong ited kanya? No kasta nga road. Amangan no agul-ulbud nga agpaiso nila kay mo. Amangan kit din no adda sa bali anang usaran na itibayad tinatengyaw. Patpatsyak nga mindag iti ibagbaga na idikot. No ibaga na abinaratda, saan kumatan adawatan ti resibo. Ta syempre, asawak dayjay. Dakkel ti panagtalag ko kung kwa na, nana. Iso at ti adday ti panunot na, kat nalaka amayalis ti alipuspos mo. Saanen ita, tagimbistiga ako, nana. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasama? Alay ko! Oh, kita nyo amadamati ina na ti tao. Agkabil kay pailaang mat. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Anya day taya? Ay nawaw, agin di ammo kapay lang dita. Amok nga ammom no anya daytoy. Ah, nangalami ti day ta. Iti bulsa ti pantalon mong enlabak, ah. Ah, anya? Saan da maggayam abinarat tinatang alako ta? Naglawag amayat ti presyo iti daytoy a resibo. Nangip-ipanam iti kwarta, ah? Ko bakit Talaga nga ulbud ka? Iraman mo pa yan ti supplier ta iti kalukwam? sana kasta bakit? At dala emergency Saan nga siya ti ulbudam kunak tumat? Oh. Iruan mo ti bayad tinatang ta, no kayat mo atulungan ka pa'y. Ammom anarigat ti agsapol iti kwarta? Kasta pa'y lang ti aramidam mat? Unlakay, inulbudan na kanumit ni bakit na. Naglukaw, daya pare Renataw. Ang kasano ang duktala ni Jocelyn. Kat saan lang ang amo ti supplier da. Namin ano nga inlibak ni Renato. Ngam nakita ni Mari Jocelyn ti resibo iti bulsa ti pantalon na, idilinabaan na. Ay nawaw, nagturudan dito pare Renataw. Ngarod ti adda siguro iti panunot na kat saan amaamuan ni bakit na. No kasta nga raw, idi pa'y akas tatar aramidan na. Una,
Kanayon kanumot akas di ti ibagana ken bakit na nukas na nga agsingir. Anyan ti kasta galad ti asawa. Di na panunutan na mabambanlugmot ni bakit na ngagtrabaho. Managim bubukod nga rod. Pangususaran lang ata kadagiti kwartara. Day tati saan tayo nga ammo lakay. Adda siguro bisyo na asaan tayo nga ammo. Kat, anya pa lang tar aramidom dita. Apa di kag sagana. Kat amumot nga dama arami di jardin ita. Asino tinang ibaga kang katulungan ka pay? Ay nawaw. Agasawa ta nga rod. Rumbang nalaang ag tinulong ta. Agtinulong? Una. No trabaho, ibagam nga agasawa ta, iso arumbang nga agtinulong ta. Ngum no pa nagsisingiran, bukbukudam matibayad tinatang ta. Anya nga rod ti plano mita. Agkita ka langan ititang danam. Tano siya, busy akmat amakitang dan, tapno adamot kwartak. Ite anya aga po amakitang tan ka. Kat adda nga rod trabaho ta iti garden ta. Garden mo lang manipod ita, agkanya-kanyatan. Di bale, tawan pa'y matkit di anak ta. Da kayo matgayam ti pakipurpurdiyaan ni Jocelyn. Wala na, maikalimang aldaw na ita. Husto matkit di tapno addamot kwarta na. Wan nga rod nana, narigat no kanayon nga ululbudan nila kay na. Pudno launay tanakunam na kong. Ni Renato mo nga main, bagi na laang ti pampanunutan na. Nalabsan mi iti garden da itay nana, kat agmay may sang agtrab-trabaho. Husto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Asino mo't nga iti mayat nga agbannog, no awan ti gunggunana. Bukbukudan na ti bayad tinatengda. Di bukudan na mo't ti trabaho ijay garden da. Launa anana, no di nakabailan ti mang tangdan, sulwan na ti trabaho. Ay kat kapilitan Ay anyang aminon ti gatangam na kaong. Tinapay na, talo abalkot laang. Mala, agpili ka dita no anya ti kayat mo, tay isupot ko. Nana, may salata man ang sardinas. Narabyan ka man Una, tasyak lang ang tagtrab-trabaho iti garden me. Saan mo ta na tumulong ni bakit ko? Talaga asaanan tanasakit tinakam na ka. May barbang nga rod ti kasi nga aramidon na nana. Ti agasawa katrumbang laang nga agtinulong. Dahita ti dinar aramidon nana. Di na amo ti tumulong kanyak. Ngam naman naging bubukod ti maysa. May mayat lata no agkanya-kanya ta. Anya? Si kantumot ngamin, luklukwam ni bakit mo. Saan anasaya at tikas jay agalad ti asawa, Renato? Pangasim ka di at tulungan nakmat iti trabaho, bakit? Awan mo't mayat amakitang dan kanyak. Amangan ka no saan ko nga itad titang danda. Ay nawaw, parikot mo matanday ta Please matan bakit? Tulungan nak ko ma. Ay saan mabalin? Anya? Adda pa kitang danak ita. Makaammo ka matan iti garden mo. Talaga ka di adinak mapakawan? Uray mapakawan ka, awanen. Awan pa nagtalak ko kung ka no kwarta ti saritaan. Itad ko amin ti bayad tinateng no agsingirak manan. Nalaing kalaang mat nga agsaw. Anya? Amok nga agpatinggalaang mananday ta iti sao. Loy pa nagnagkukin ka nagbalbaliwak. Mapakawan nak nga ta? Depende lata Ngam no ita, talaga nga awanen pa nagtalak ko kung ka. Agnanaad ta nga agpaiso iti may sa abubong. Ngam iti kastangar aramidem. Kasla saan tamat nga agasawa. Agbalbaliwak kung bakit? Promise. Ipanagnak ko dahi taking ka. Iti kasta, mapakawan na kon. Ay kat aramidem saan laang aday ta agsao iti inuulbud ti paglaingam. Ay nawaw! No di mo ammo nga ipatag ti panagtalak ti asawam, dumtang tu ti kanito mauma. Kat di na kanto matan tulungan pa'y apulos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat katangan nyo, nana. Sa anak agumatang, sir. Adala kayat ko asaludsudan. Anya dayta, nana? Nakitak nga men ti karatula ahay ring kayaw. Saludsudak ko mano awang kadipay na birukan yaw. Awan pa'y nga rod, nana. Amangan kit din o dam amuyaw. Tay kumada experience na, nana. Di anak ko, sir. Napadas na dayjay tinagtrabaho iti may nga snack house. Ibagayo man nga rod to may agaplay, nana. Talaga kasapulan mi ti trabahador. Tamang rugi ako ni ti trabaho. Diyak masangot agtrabaho iti snack house mi. Manuti ka sa pulan yu aya, sir. May salaang, nana. Manumad nga min ti customer mi. Mala, ibagak iti anak ko, taumay to agaplay. Sa dino ti balay yun, nana? Iti asidag ti gas station, sir. Ay, masapol nga ron nga ag-tricycle ti anak yaw. No dito iti pagtrabahuan na. Ano sanan tinapatag kat ada pagtrabahuan na, sir. Ada nakitak ahay reng ijay sintraw, Rose anak ko. Ay nawaw, anyaman at trabaho day tananang. Snack house day jay nakaw. Amangan no toxic tumanan dagiti katrabahuan dita. Saan mon apagparikutan day ta? Ngamen, may salaang kanaw ti kasapulan da sir at trabahador. Taban manumot ti customer da. Aya, Wen anak ko, mapangkaki din nag-apply. Sayang mo day jay. ti snack house iti asidag ti grocery store ka din, nanang. Wen, ijay nga raw. Agawaam, tama nga numaunaan ka. Mayat no ijay ti pagtrabahuam ta asidaglaang. Saan ka nga aggastos iti abang nukwa? Amangan no narigat ti trabaho ijay, nanang. Kabailam anak ko. Napadas mo may tinagtrabaho iti fast food chain idikag. Si kagayam ti anak je babae na kasarita kiti kalman. Siyak nga rod, sir. Rose tinagan ko. Oh, at ti bayo day tax, sir. Kabailam ka diti trabaho dito eh? Wen, sir. Kas makita kat nalakat ti trabaho dito eh. Kas makita kiti bayodatam kat saan ka nagturpos iti kolehiyo. Saan taawan mo't kwartami, sir? Okay lang mat kit di kanyak. Oresan ka college graduate. Tinapatag kat kabailam nga ramidin ti trabaho dito eh. Ayun, sir. Kabailak ka. Kaano amang rugi sir? Mabalin mat inton bigat no kabailam lakit di Mangrugi nga roden inton bigat, sir. Okay, alas 9 ti agsapa kat adda ka kumadituyan. Nukas tagaraw, adda nakasaritam amayat nga agtrabaho iti snack house mo, Carlitaw. Adda, tatang. Rose, tinagan na. Kalugaran tayo mutlaang, ngam sa balila asityo. Naanaws kan mapagpiaran nga tamot laang dayta. Adamot experience na, tatang. Unang mapagtalkan nga ta. Panagkunak katuan, tatang. Nasaya at may nukas ta. Narigat ti maadan iti empleyado asakit ti ulaw. Pudnula unay, tatang. Kaano amang rugi ni Rosngay? Inton bigat mutlaang, tatang. Manungal daw laangan kat mangrugi ka matan iti trabaho manakaw. Iso da kayong tupay lang ti pangital ka kiti snack house. Da kayo ti mangisuro kadag iti rumbang aramiden ni Ros, tatang. Ewan mabalin lang tamay tanakaw. Ay nawaw, apay ada kayo ti may tataador. Una, tabisi ni sir mo. Anya? Sakpay laang ti makadwam ditoy. No adda di mo amaw, agsaludsud ka laang kanya. Amok matkit di, tata. Naisuron ni Sir Carlito dagiti rumbang nga aramida. Hindi na sayat no kasta. Ewan nga ron pagparikotak.
Bantayan ka laangan. Ay nawaw, saan ang masapula bantayan dak, tata? Iso nga rod tibilin ka anak ka. No siyak tida kayo, agawid kayo laangan, tagina na kayo. Itian niya aga po nga agbambanog kayo, kat saan kumat akasapulan titulong yu ditoy. Kas nakunakon, ang Muktar Aramida. Anya? Nangagyumat siguro timbagak, tata. Wano? Kaya't yung nga ulitak manan. Si mangput ka magaya man, Rose, anak ko. Ay nawaw, itay pa'y ananang, di nakita niya. Bisi ak ngamen iti kusina itay. Ay kat saan ko nabasol day ta? Ay nawaw, saan kamit apapabasulan kay? Kumusta ti trabaho ngay? Makapaasar ti daddo mga customer nanang. Apay Mike, Kasano, nakadado a request da. anya? Jay daddo ma, di damot makauruuray. No awan laang jay lakay pinagsasawak dagi jay. Ay madi di mo pagsasawan dagiti customer mo, anak ko. Kan asino alakay ti dakdaka matam? Day jay alakay ador ananang. Ay nawaw, lakay ador kunam, kat amatibus mo day jay. Irespetom latamat di tao Kan aganos ka, saan ama iparbeng ti kasta pa nagsasaong kunak tumag. Kumusta ti panaglakom, Ros? Ay nawaw, nakaumay kayo mat, Sir Carlito. Nasapa kayo ita Italaang manen, ta saan ka busy. Ni tatangay, Nagawi din, sir. Adda ka no napatig nga aramiden na. kastagayan. Ti sales mo ngay, kumusta matan? Kitain nyo latan tilistaan, sir. Adda ka dimot lang gimatang? Adamot kit di, nga man-mano lang. Tinapatag katada maurnong. Ayun gayam, dandani maibusan ti fries kan hotdog, sir. Adda ka di pa'y mailuto intun bigat? Adda pa'y matkit di, ngam good for 2 days lang ang day chay, sir. Sige. Agpay deliver ak nga ro din ton bigat. Kapilitan tano awan may deliver. Awan mo't ilakok, sir. Nagadumanan ti order. Anyan ti kastoy. Jak amo no anyat unaak. No apay mo ngamin nga aggigidan dagito a customer. Kumusta ti order ko? Naluto ka din? Ay nawaw, saan pa'y madam? Kas makita yumat, ado ti nakapila. Kan agmay may saak laang amang isagsagana kadagiti order yaw. Kat di kagungot mabalinmat nga ibagam iti nasayaat. Kasano kuma, kat kaslaawan common sense yu. Di kay makaururay. Ay. Maditi kasta pa nagsasaom iti customer mo Ay na madam, saan kayo ang makangag no amuyo tar aramidin nyo? Tasyak pa'y gayam ti dakas ita? Saan ka di at 30 minutos lang ti inbagam apanaguray ko? Kumaa, ngam nagadungarod ti order. No kasta nga rod, ibagam iti nasayaat. Saan akasta makiap-apakakit din? Makapadismayamot ti gumatang no kasta ti aglaklakaw. No nadismaya kayo, di saan kayo agumatang? I-cancel yo ti order yo. Anya kumaita kanya ngay. Saan lang mat ada kayo ti customer ditoy? Asino mat jay paralako ni Kasinsin Carlito iti snack house na, Uncle Ador? Rose, tinagan na kaanakan. Kalugaran tayo mitlaang. Ngam sa bali a sityo. Apay ka din. Madi ti tabas ti dila na, Uncle. Ay nawaw, adda ka din napasama ka jak amaw. Jak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay gimatangak iti snack house ni Kasinsen. Pinagsasawan na ka? Wan, Uncle. Saan lang asyak tinungtan na itay? Agraman dagiti padak a customer. Anya. Dayta ti pudno, Uncle. Nakamisuot lang arudan kabayatan ti panaglako na. Apaan na pa'y dagiti customer na. Nini. Apay ngay akasta. Sana may parbang ti kasta agalag ti may isang empleyado Ay, bastos nga rod, Uncle. No siyak tibus na dayjay, inikat kon iti trabaho na. Pagan anok nga iti bastos nga empleyado? Amom ka dito impulong ni Kasinsin mo susan kanyak, Carlito anak ka. Anya timpulong nakada kayo, tatang? Tinagalas nga ugali ti empleyado. Ay nawa, ni Ros ka di, tatang? Sino kumapay ngay? Isulang mit empleyado. Bastos ka no dayjay kay. Apain na dagiti customer yaw. Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag, tatang. Kasaritam to ni Rose, anak ka. Sapay na perdi ti CCTV, jay. Kunak naman nun na ipatarimahan, mang. Saan pa'y, tatang? Busy mo't ni pare Eddie.
Hanggang nupay kasta. Kasaritam latan ni Rose, anak ka. Ibagam ngagsingsing pati jay. Sa ngagbalin abastaws kadag iti gumatgatang. Taamangan no mairaman ti negosyo mitikas jay ugalin na. Pudno ka di tinadamag ko, Ros. Anya anadamag yo, Sir Carlito. Bastos ka kanumad kadag iti customer tayo. Ay nawaw, asino tinangidanon kada kayo, sir? Saan na napatag no asino? Ti kayat ko amaamuan kat no pudno ka di. Ni, saan sir? Iti anya aga po ko mga aramidak ti kastangay. Siguradum lang. Tadyak kayat ti bastos nga empleyado. Ni Sir Mat, nasingpulta kanya. Okay. Itad ko gaya man ti sweldo mita bulan. Ay na, agyaman ako na, sir. Awan rumba nga pagyamanam, ta nagtrabaho ka. Isungat da sweldo. Ti kanyak lang, kat agbalin ka friendly kadag iti customer tayo. Iti kasta, kat awan rumswa parikot. Un, sir, ariglado. Agsingsing puta, tapno awan maibagayo kanya. Ay nawaw, inayadamot nga irikap tiri daw Napudot ti ulok itananang. Itian niya aga pumanan. Una, tanagturod da kita customer. Agasam nga ita impulong dakit din iti boss ko. Nasermuna nakit din iti kasdi nga aramidin da. Abangan ba't no aday naramid mo asaan ama iparbang anak ka? Ay, basol damot lang no apay anak kang dakanyak nanang. Kas empleyado iti kastaan negosyo at iduk kumati kordon mo. Kasano? Kat agpapadada asaan ama kaururay? Orayan niya pa iti rason mo. Saan lata maiparbang a pagsasawam dagiti customer mo. Sika ti agad jas anak ko. Aganos ka tatrabaho mo dayta. Nay, nakamisuot ka ba't anagawad, anak ka? Wan tabim mabat ti sales ko, tatang. Anya, Kitaan nyo ti listahan, tatang. Dakkel ti bimabaan na. Idi kat ora man mano ti customer. At dalat tamat maurno nga sales. Itakat awanan. ay nawaw. Bimababig ngagpaisaw. Nakaskas daw nga ro, tatang. Amangan mo't nakup-kupitan na ka ni Rose. Nag-inventory ak itay. Kat awan mo't mapukpukaw, tatang. Ngay, apay nga rin nakastangay. Dakil mo't tibim mabaan na. Wan nga ro, tatang. Masikura nakit din. Nakitam ti insend ko ken ka kasinsin Carlito. Anya nga send mo kasinsin. Ti post da may papan iti snack house mo. Ay nawaw. Asino tinang ipos iti snack house ko kasinsin. Kitaam ti insend ko ken ka kasinsin. Makapadanag gamit. Bastos ka no ti trabahador mo ijay. Anya? Basaam ngamin ti post ti may sa asukin. At dapay video na Saan lang ngamin makita ti rupa ni Rose ta in blurred damag. Amangan no daytan ti makagapo abim mabati sales ko. Kasanumat ngamin kasinsin. Nangala ka iti trabahador mo nga awan aanusan na. Kay, nakapagsarita kayon iti customer anang ipos iti snack house mo, anak ka. Wan, tatang. Anyat imbaga na ngay. Confirm, tatang. Bastos ka no ni Rose. Madititabas ti dila na. Tinaibaga pa iti customer kanyak. Ket isardeng na kanun ti gumatang iti snack house ko. Tanakaungot ka no ti trabahador ijay. Ay nawaw, nukas nga raw. Pudno tindanon ni kasinsin mo asusan iday. Isumat lagayam abim mabati sales ko, tatang. Nagtalik kalaunay mo't ngamin iti Daya Aros. Jaklaim pagarup am aramid na ti kastoy, tatang. Awanan, nairaman pa ikit iti negosyom iti dakas nga ugali day di ababae. Un nga ron, tatang. Sana makan anos. Nalaka ka no ang makaungat. Nasakti si ka. Sukatam kit din, anak ka. Di mo urayan ang malugi ti negosyom gapukin kwa na. Papanam ngay kasinsin Carlito. Iti snack house ko kasinsin. Nakasarita mo tinangipos iti snack house mo. Un kasinsin. Amok itan no apay abim mabati sales ko. Idi pa'y ngamin abi nagaak ni Uncle Ador. Kunak ano na ira na lang dayjay kasinsin. Talaga mo't gaya mga ugalinan. Talagang ikatikon dayjay aros. Aywan kasinsin. Agkita kalangan iti sabali.
Pilyam tay nasingpet, tapno saan anak kabutbutang ti gumatang. Kasta ngagpaiso taramida kasinsin. Tsak kaya ti malugyan niya. Kasi inumat nga ti mayat amalugay kasinsen. Ited kun ti sweldo mitalawas. Ay nawaw, apay nga itadyo kat saan mat akatapusan ita, sir. Gaputa itamot ten ti maudi pa nagtrabahom dito. Ni, apay nga'y akasta, sir. Naipos ti snack house ko gapukin ka. Naipos? Wen, kat no saan ka pa nga ikatan? Timot negosyok ti malugi. Sir, kasapulak ti trabaho. Saan kumamot akasta, ah? Nakapangadeng ako. Kasyandak ka di, sir. Di mo't impakpakaunakin ka ajak kaya ti empleyado abastos. Dakkel nga min tipik to na dayta iti negosyok. No kayat mo, ipakitakin ka ti pos nga ibagbagak. Tapno ammom ti mapaspasama. Anya jay nadamag ka nga naipos kanumat ti snack house a pagtrap-trabahwam. Nakadamagan yumot, nanang. Dagiti kalugaran tayo asuki yu ijay Anya, Bastos ka kanuma nga men. bastos no bastos, nanang. Pangaasiyo, tadiyo na yunan ti parikot ko. Naa, si kalangarudan ti adabasol na. Naikatakon iti trabaho, nanang. Oh, anya, naragsak kayon. Anya, Day tatipod no. Awanan subyak at trabaho ijay. hay, kanayon laangan ang maikat ka iti trabaho anak ko. Awan basol ko, nanang. Kasano nga awan basol mo, kat bastos ka kanu nga men nga agsasao. Ay nawaw, di naksermunan tanalpas nga ruden. Naikatakon, nanang. No apay mo nga men abastos ka kadagiti customer mo Libre laang mati agbalin nasayaat. Ay nananang, di nakmaawatan. Nalakakada kayo ti agsao iti kasna. Ngamin, saan ada kayo ti mais-stress iti inaldaw. Talaga laang nga awan ti aanusam anak ko. Talaga gayam asika ti ayan ti parikot. Saan ang maibagay kang kati kasta trabaho? Tamalugi mo ti negosyo ti bus mo. Ay, nawaw! No ti empleyado kat di na ammo ti mang kontrol iti unget na, sakat bastos pa iti panagsasauna, dakkel aparikot iti negosyo dayta. Isuatap no awan to ti pagbabawyan tayo, agbalin tayo kumaan na sayaat at trabahador. Iti kasta, saan ang maapiktaran ti kumpanya a pagtrabahuan tayo. Kang runaan iti amin, saan tayo ang maikat wenno mapukawan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Marina bakit? At dangatan nila ni Jebalay da? Ay nawaw, apay nila ni Sandar. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kanu ti dagada iti asidag ti abangan ta adaga. Aya, Huwag bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tano mabalin, di iyutangan ta. dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Sigurado nga ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam kadakwada. Sa bagay, mayat ngagpaiso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti ang dala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta.
Kaya't milaunay ti dagang ilaklako yu, Marilani. Da kayo ano kayat yo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mi no bilang laang. Wan matkit ni, basta saan amabayag ang. Wen, urayan mi laang tilon mi. Agbayad kami itatawan mat laang, Mare. Okay nga rod, numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wen, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo Anya dayjay. Mabalin kadi amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar me. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami mat kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, Mare. O sige, ngam agbayad kayon to Wen, urayan mi laang ama i-release tilon me, tapno adda inayon mi iti urnong me, Mare. Kurang ngamin dayjay kat. Mabalin mat nga i-advance yun numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, Mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day ta alon nyo, Mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, Mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti dagang ilaklako da, bakit? Wen lakay. Ay no, nagsaya atin no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay. Imbagak ama uray laang ti release ti lunta. Ang saan pa'y mo ta na-aprobaran bakit? Api akas ta timbagam kang kuha na nga Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti daga lakay. No ibagak asaan pa'y ana-aprobaran, sigurado asaan nga umanugot dayjay. Sa bagay mo't kit di Anya nga tati imula ta bakit? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat ta nga roden, basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak matan kani Marilani ti daga. Awan mat siguro ti agbalin nga isyo di tano bilang laang. Kasano ngayon day ta bakit? Saan mo't ana-aprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan mo't pagbayad talakay. Saan ta nga roden nga agaplay iti sabali alon? Alanganin mo't laang lakay. Amangan no saan manan am-aproban. Wan nga ron, sayang ti banugtan ko Ay, urayan talaangan ano kasarita na ta ni Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan ana-aprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaang? Numaamuan na asaanan ana-aprobaran ti lunta. Amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay, at napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wan tapno saan mo't asayang ti banugta nagmula. Nakapitan da Marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yo anagapit da, tatang? Wan, naaprobaran ka di tilon da giday, wano inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kuna namat idinagsarita kami. Tunggal agdamaga, kat ibagada nga aguray tayo kano. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon, no kaano nga agbayad da? Ay, wan nga rod tatang. Kasano nga taday ta Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam, no interesado da kadipay wano saanan. Amangan mo no kung kunadalaang dayjay, kat kaya dalaang amakalibray. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rodan kin ni Marina. Iso asaludsudam manan no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga agul-uray da tao iti bayad da. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Marina. Asap anak ko. As soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano dagijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin ang nagtalikak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalag ka? Takalugaran tayo mga ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umay to kano nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Apay asyak laang ngay. Ay nawaw,
Si kan ata na kayo mo tinagsarita iti. At least, ammong tinagsaritaan nyo. Ammong tibagbagam kan kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan kan kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada. Eh di mang tatay ti basit lang. At dangot bahit tinatengin lako ta. Kan may isa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut an aprobaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon, iso asaan ta anarilisan. Ibagam aday jay lang alun tinamlamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga itibayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa, Marilane. Imposible mo't no saan pa'y an nai-release ti Lonyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa, Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak ide kat mauray laang ti release. Wan, ngam imbabawi damat ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rudan dayt na? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado iti Lonyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat, nakaapit kayo pa yan, agbayad kay latan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi, Mare. Anya, kano naglawat ti minulaan niyo? Wan ang manulang matinapaglakwan may. Awan mat gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbagan nila ni kang gangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wan, inala na nga madi ti panagkita na kanyak. Di bagyaman ta dalat ta hinted mo ken kwa na. Santa basol no saan an aprobaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay nawa, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti preso da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagada. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da mo gayam. Anya, Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. kasano nga rodan day ta? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagitang agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga rod tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga rod ti panakisarita ni Marina kanyak itay. Isupay laang ti madititono ti boses na. Oo na yun dagitang agasawa. Saan da magayam at tao akasarsarita? Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanya. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalak adagos itipada at tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da iti abang taminulaan damag. 2,000 laang tinted da tatang. Anya? Awanan na aramidak Narigat met gayam akasarsarita dagijay atat tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo na natere. 600,000 Marina nakong. Kurso na dami ngamin, nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod, nana. Tapno saanan amasapul nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam kas saan amabalin ahulugan? Mabalin latamet, nana. Ngam mauray yu kade no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan ta kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet, basta saan amabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen, nana. Kano manugot kayo. Mabalin nga agnaad kami ni Jay. Ne, apay ngay nga agnaed kayo kat saan pa'y mat anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami mat, nana.
Awan pagdanagan yaw. Unangam narigat mo't no agnaid kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi, nana. Malah takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamot ti may bagada. Anyangay, imanugot ka din ni Nana Terry, Marina, bakit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka nungay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na ah. Imbagak, ngam di na kayat nga agnaid ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot laang mo. Saludsudak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti may bagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot dagiti anak na. Sapay la ko mga rod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na kan. Anyat ko nayo, tatang? Ilaklako ni Tire, ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na, tatang. Awan mo't ngamin agnanaed, anak ko. Sayang mo't ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta, iso nga ilako na beten. Day talaang adda bayar da. Dayta, tijak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok ngamin dayjay itigatangan na abalay, tatang. Ay wana, napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni Nanam Atere. Adda bayar yo, Nana Tere. Adda nakisarita, ngam saan pa'y asigurado. Asino, Nana? Da Marina ken sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kaano linulukot ni arami dagijay nga agasawa, Nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis to laang nga agpa-reserve dagijay, Nana. Ngam no pa nagbabaya doon kat ay na awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaid iti day di abalay kat saan pa'y mat anabayadan. Ay na, Nana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali abayer. Nalaing-laang nga agsao dagijay nga agasawa. Ngam di damot laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, day tatipod no, Nana. Awan pa'y may saasao dagijay nga agasawa. May saakon kadagiti na biktimada. No kayat yo, ilako yu laangan itigayim ko. Sure buyer dayjay, Nana. Ala, ibagam nga rod itigayim mo takon-taken na. Wala na, ibagak token ko, Ana. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga adda urayan da alone. Uray saan mat gayam ana-aproban. Anya ngay, Nana. Kumusta? Okay lang ka day iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan amabalin ti kayat yu amapasamak, Marina. Ay nawaw, apay ngay mat, Nana. No kayat yu ti agnaed iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pa'y. To follow nga rod, Nana. Diyak kayat ti to follow abayad. Amangan no inton madamdama kat aramidan yu mat kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha? No kasta, nagistorya day di alani kada kayo, Nana? Wan, kat diyak kayat amabiktima akmat. Iso apasensya kayon, cash basis laeng. Saan amabalin ti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Terry lakay? Nay, apay ka nungay. Wuna, ta sinugsugan day di alani. Ay nawaw, kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni ti may papan iti dagada agatangan ta kumaide lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan tangaam mo? Amangan kit din ni naynayunan na pay kit diti istoryana. Naglukon day di babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Terry. Apay akas jay matan ti pan nakisarita ni Nana Terry kanya. Ay wan, kasaritam tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din ti mang dadaal iti plano ta. Saan amabalain lakay? Mapanak tumot iti ayanda na Tere. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ko nalatta ti balay kadata. Wen lakay. Saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka,
kontrabida a babae. Na, ulitin man timbagam Marina. Kontrabida ka kunak. Apay adadadaulan da kami kanina na Tere, Saan mo ta? Ay nawaw, ni Nana Tere mismo tinangibaga kanya. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaan mo't dakas ka di aya. Amo ka, di mo kaya't agatangan may day balay. Ay na Marina, madiman ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan banog ti padayo a tao. Makonsensya kayo mo ta. Di kay agbalin a perwisyo iti padayo a tao. Ay nawaw, Nalaing kay laeng ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan ket nagturod kayo nga agkari. ay agtal na ka man sila. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide ket adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan an aproban? Naimbangal daw yun, Nana Tere. Kastabat kan kasander. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak, Nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayer para iti dayjay abalay. Ay nawo, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da jalani, Nana. Narigat ti agtalak, Sander. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramida nyo iti kasjay? Aduda pa'y. Talaga nga ugali yun ti agulbud iti padayo at tao. Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Talaga ka ding awanan agbaliw, Nana. Awanan, narigat ti agtalak iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ila ako da kanumod day di abalay iti sabali. Ay nawaw, asino ti bayar da? Day tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni nuapay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalak iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni Nana Tere kanyak. Talaga mabusurak iti day dyan la nila kay. Ay mawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagatangan day di abalay. Saan mo't akayat ni Nana Tere? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay nawaw, apay abasol ta kat nilani mat tinalaing an nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tattao no adda maibagada. Ay, una yon ti kastoy ang mapaspasamak, Sander. Ti kasayatan laeng nga aramidan ta ita. Kat ipanagnak ta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Iti kasta, agtalagmanan ti sabali a tao kadata. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwam akabailam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.